Izlet na Šop, Novaško goro. Parkirala sva tik ob cesti, ki pride iz Rakitne. S57 Viktor Primož je že dal gor tele koordinate, hvala Primož. Gre se pa v tole smer. Tle na ovinku, tle gor se pripeljete iz Rakitne in se tle lepo parkiral, ali tle ali pa tule ob cesti. Malo treba biti pazljiv, ko je glih na ovinku zadeva. In zdaj se pa gre tle gor po potki oziroma kolovozu ali cesta, kakorkoli je to. Ne vem, kako dolgo se to hodi, po mojem ne več kot pol ure. Bova videla, smo pa 12. oktobra 2024. Pot poteka po nekih kolovozih in tukaj na tem mestu se začne prvi rahel vzpon po peščenem kolovozu. Vreme glih ni najboljše, zaenkrat če ne leti dol malo niže pred Presarjem oziroma med jezerom pa Presarjem je celo malo hotelo deževati takole na drobno. Tle vmes je bilo že na Rakitni je bilo že sonce, zdaj spet takole. Pač tak kratek izlet. Neproblematičen in nezahteven. Gora se imenuje, saj sem rekel, Šop, zanimivo ime, ŠOP kot šopek, Šop. Drugače gre pa to za, po mojem, da najvišjo točko Novaške gore oziroma nad Rakitno. Tale pot je skozi lepo označena, gre se pa skozi po temle kolovozu. Bi bil tudi primeren za kakšna gorska kolesa, super. Je pa tale Šop, Novaška gora, 2 metra in manjka do tisočaka, da bi imela pozimi bonus točke. Na poti proti Novaški gori sva opazila tole zanimivo skalo, grem jo prav posnet in se sprašujejo, od kod bi se lahko prekotalila. Jaz sem rekel, da gre za meteor. Ampak ne. V bistvu se ni prekotalila Boža, po mojem jo je to opralo okrog in krog. Ker se še drži. Zanimivo, a ne? Takole sred gozda, ena skala takole. Ja, se še drži, spodaj je še. Tukaj gre tudi neka potka. Ali pa se pa ne, po mojem jo je opralo okrog in krog. Ok, gremo naprej po potki od spodaj, ne tle gor. Bližava se najnemu današnjemu cilju, po mojem, da je to to. Skrinjici. Šop, Novaške gori, moram pa pogledati na navigacijo, če je to res ali kaj drugega. Ena taka bolj easy varianta Sote. Vzem si jo na easy. Pa poglejmo, kaj se skriva v tej skrinjici oziroma na tej tabli. Malo je nekdo izsekal tle ven. Super. Tudi klopco imamo. Če je že to. Krožno podpentljo.
Ceko Sota, Soča 57, Soča Portable, S57S Portable, Ceko Sota. Ja, Sierra 57 se sprejel, še enkrat ponovi, kdo je bil? Bolj na glas govori, prosim. Ja, zelo tiho modulacijo imaš. Sierra 5-6 Foxtrot Charlie Portable, je to prav? Ok, Jure, mislim, da si rekel S56 Foxtrot Charlie Portable iz Cerkniškega jezera. Jaz sem pa na Novaški gori, reče se Šop, Novaška gora, Sota aktivacija Sierra 5 skozi Radio Golf 020, ime pa Aleksandar, si sprejel? Bom ti poslal mail, ja, S56 Foxtrot Charlie, če imaš gor mail, daj mi še lokator povej. Lokator, Juliet November. Sam ta zadnjo črko mi ponovi od lokatora. Foxtrot kaj? Ok, Foxtrot radio, pa Jure si rekel, ja boš tudi gor na video posnet, ko jaz video objavljam, ok? Ja, najlepša hvala, ko si se oglasil. Rabim še 3 zvezde. Ok, pozdrav. Marjan, pozdrav. Veš kaj, lepo te prosim, če me lahko spotiraš, ker ni interneta spet le gor, ne. Na 14347, 59. 14, koliko si rekel? 347. Ja, daj mi še Sota. Radio Golf 20, Novaška gora, gor nad Rakitno. Aha, ok. 59 si, Sandi, pa še S59 Izola, Velenje, Gorica, isto 59. Isto, oba sta na video po mojem. Ok, boš me spotiral, ker je mrzlo, pa bi rada par zvezd na kave, pa greva nazaj. Ok, drži, lej, ti piše spot. Ok, povej, ko bo objavljeno. Ok, drži. Ok, še kdo za Soto na 2 metra, S57S Portable. So zgledali vsi na žurki danes. S57S Portable, S57S Portable, Ceko Sota. Ja, Sandi, je vse v Laške, veš, dol, na Šmohori. Ma sebi tudi je šel, pa imam nočno. Sva rekla, greva še v Leclerc, pa pol na hitro domov, tako da bi rad čim prej končal. Bi par zvezd, ker sem mikrofon, nov zloto skup, pa se pol me tudi na KV oglasi, še tudi ti, da boš povedal, če je modulacija v redu. Si objavil? Evo, zdaj pa gor. Je že gor zdaj, ne? Ja, je že gor. Ok, se bo EA2 Delta Tango takoj priletel. Hvala, Marjan. Si v redu spotiral, RG20. Ja, je RG20, ja. Hvala ti. Jo, živo, fajn bodita. CQ Sota, Sierra 57, Sierra Portable. Any station copy? Sugar Mike 5, Lima, November, Echo. Sugar Mike 5, Lima, November, Echo. You 5x9. Thank you. You're 5x9 in Sierra 5 Radio Golf 020. Roger. Good morning, Alexander. Nice to hear you. Thank you for 5x9. You are 5x7, over. Yeah, Roger, 5x7, 10 watts and my ground plane antenna. Not ground plane, vertical. Okay, bye-bye. Roger. Thank you for 5x9 and the propagation is much better today. Yesterday was terrible. Okay, have a good day. 73. 73, yeah, I know it was a magnetic storm. So that's what can we do. Thank you, bye. Go
Oscar Bravo Kilo. G4OBK, you shining here, plus, over. Yeah, thanks Alex. Nice signals. 5 and 9, 59, 73. 73, and you will, you can hear yourself on video. It will be maybe this night on, okay? Okay, yeah, right. We'll see you later then. Yeah, if you go to YouTube and put my S57S in YouTube, you can see my videos. So bye-bye. I'll do that. Thank you. Bye-bye. Bye-bye. Sierra Victor 2 Hotel Juliet Whiskey. Sierra Victor 2 Hotel Juliet Whiskey, very strong, 59 plus, over. Yeah, good morning Alex, 59, thank you, 73. 73, next one. Mike 0, Sierra Hotel. Mike 0, Mike Delta Alpha first, 59. Yes, thanks for the 5 and 9, yes, 5 and 8, 5 and 8, thanks for the summit, have a great day, 73. That was for Mike 0, Mike Delta Alpha. What's my report? 5 and 8, 5 and 8, QSL. There was two stations talking, listen. Mike 0, Mike Delta Alpha, 5 by 9, thanks for 5 by 8, thank you. Yes, thanks for the summit, have a great day, 73. 73, Sierra 57, Sierra Portable, Sota. Sierra Quebec 9, Mike Delta Foxtrot. Leszko 59. Alex 5-9, dziękuję, chwala na Słowenię. Dziękuję, S57S. Echo Alpha 3, Echo Victor Lima, 5 by 7. Echo Alpha 3, Echo Victor Lima, thank you. Echo Alpha 2, Delta Tango, 5 by 6. Roger, hello, good morning, Alexander, Echo Alpha 2 Delta Tango, 5 by 4, 5 by 4, good copy, bye-bye, Alexander. Thanks for the 5 and 4, Manuel. Sierra 57, Sierra Portable, Sota. Oscar Hotel 8, Charlie Romeo X-Ray. Oscar Hotel 8, Charlie Romeo X-Ray, 5 by 9. QSL 5 and 9, Oscar Hotel 8, Charlie Romeo X-Ray. You're 5 and 7, 57. Thank you for the summit, 73. Oscar Hotel 8, Charlie Radio X-Ray, thank you. Next one. Foxtrot 4, Whiskey Bravo November. Fox 4, Whiskey Bravo November, 2 by 1. Okay, thank you, Alex, 5 by 9, Roger. I'm joking, Chris, you 59 plus 40, okay? Thank you, good luck. Good luck. SP2AU Borod, 57. Hvala, next one. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, 5 by 3, 5 by 3. Delta Lima 8, Delta X-Ray Lima, confirm. Sierra 57, Sierra Portable, Sota. Summit to summit, go. Good afternoon, or good morning, this is Foxtrot, stroke Mike 0, Papa Lima Alpha, stroke Portable, Roger. Roger, Fox 0, Mike 0, Papa Lima Alpha Portable, 5 by 4, 5 by 4, over. Thank you for the 5 by 4, you're a 5 by 5, 5 by 5, Roger. Give me the reference. Reference is Foxtrot Lima, stroke November Oscar, 067. Foxtrot Lima, stroke November Oscar, 067, Roger. Confirm, and my reference Sierra 5/Radio Germany 020, QSL. QSL, safety sent, thanks for the summit to summit, take care. Thank you, SP6 IHX Marian IVG P9. Evo, tu će P9 sandi, lijepo modulacija. Ok, hvala. Golf Sierra 9 Charlie, Whiskey Ontario. Sugar Quebec 9, Charlie Whiskey Ontario, 59 plus. Very good morning, 5 by 9 also, thank you, 73, good luck. Thank you, another police station. Sierra Papa 9, Golf Kilo Sierra. Sierra Papa 9, Golf Kilo Sierra, 59. Yes, thank you. You radio rapport 55. 5 by 5 from South Poland. Thank you. Thank you, Sierra 57, Sierra Portable. Foxtrot Papa Lima. Sierra Hotel. Echo Alpha 5, Foxtrot Papa Lima, 5 by 9. 5-9 for you, 73. Thank you, the station Sierra Hotel. Yankee Ontario 8, Sierra Hotel. 151 for you. Thanks for the 5 and 1, Yankee Oscar 8, Sierra Hotel, you're 59, QSL. Roger, thank you for the summit, 73. Thank you, Sierra 57, Sierra Portable. Oscar November 7, Zulu Mike. Oscar November 7, Zulu Mike, 59 plus.
Oscar November 7 Zulu Mike. Oscar November 7 Zulu Mike 59 plus. Thank you, dobar dan, hvala. Your report Papa 5573. 73, hvala. Sierra 57 Sierra Portable. United Tango 2, United November. United Tango 2 United November 59 59. This is UT2UN, good morning. 5656. My name is Grigori. How copy? UT2UN, over. Gregori Polučano 59 vam raport 59, ok? Принято. Please your name. Ime Aleksander. Александр, принято. 73. 73 до побачення. До побачення, дякую. Sierra 57 Sierra CQ. 2 Echo 0 Echo Sugar. Sierra, Victor 2, Romeo, Mike, Romeo. 2 Echo 0 Echo Sugar Yankee 5 by 9. Yes, thank you, Alex. Good morning. 5-5 for you. 5-5, over. Thank you. Sugar Victor 2 Radio Mike Radio 59. Sierra Victor 2 Radio Mike Radio 59. Thanks for the 5955, my friend. Thank you, 73. Thank you. Anyone else? Sierra 57 Sierra Portable. Last call. Italy, November 3, November, Juliet, Bravo. Italy November 3 November Juliet Bravo. 5. Grazie per il 5-5, 5-3, ciao. Ciao, grazie. Sierra 57 Sierra Portable from S5 Radio Golf 020. S57 Sierra, anyone else? S57 S Portable QRT. Sklepna misel. Še ena izmed kosmatih sod je odkljukana, čeprav ta ni ne vem koliko kosmata, ker je skozi slepa kolovozna pot, gor je lepo klopca. Super, kar se tega tiče. Malo so pogledala za gobe, zdaj smo našla 2 medvedovi taci, ampak jih nismo vzela, ker občutek je, da so že vse bolj stare kot pa mladi. So že, ja, pa namočeno je tako, da ni res. Kaj naj še povem o tej soti? Letelo je zelo dobro. Kar se tiče radioamaterskega dela ekspedicije te mini, sem pa delal točno 10 minut na postaji. Hvala še enkrat Marjanu za spot, pa Primožu SP7VV za koordinate, ki se parkira. Skratka, tisti, ki še ni bil, pa ki ga zanima tale sota, zelo priporočam. Kakšen lep sončen dan tle gor tudi. Razgledov na žalost ni, pisna knjigica je imela, koliko si rekla Boža, 2000? Od kdaj je, ne? Aha. No, skratka, ni nek presežek od hribu tle, da bi bil ne vem koliko obiskan. Srečala nisva nobenega, čeprav je sobota, je pa res, da je dan tudi, vse sem rekel, tako bolj kilo. Evo, zdaj se je prvič sonček malo pribil, zdaj je malo bolj lušno. Ja, imam enih 7-8 stopinj tle gor, če je sploh toliko na tej višini. Bilo je pa lušno iti malo v naravo, zrak svež. Je pa čisto taka tišina, kot po zimi, no, nobenih ptičev, ničesar ni slišati. A si jih slišala? Ja, jaz nič ne slišam. Saj nisem. Lep pozdrav, imejte lep vikend, pozdrav od naju z Božom.